Kardom Pinikarbi Prime Ta Birta Long Pen Nelisami Rani Timupi. Tang di Pinikarbi Prime Ta Birta Arjuita. Ex-UPDS Welfare Society Amithanga Semalong Memorandum of Settlement Mati T Pen MOS Alamdon Kachetok Nikan Cricket Home Kechokarni Katalo. Kedamtang Ninkan Surihini Rakri Sianikan Pai Kunia Chikloni Pine Kora Poarni Central Government Pen United People Democratic Solidarity T Pen UPDS Angbong MOS Alamdon Chetoksi Non-An Ninkan Cricket Home Choktang MOS Alamdon Kachetok Ninkan Cricket Home Angbong Stongalong Klembari Matumapang Sorkar Pen Kuanma Kelang Pon Pe Lapen Arudi Kipipia Puthak Ex-UPDS Welfare Society along Bidisar Abhijit Hanse Pen Pachinipo Kewang Jilang Aruni MOS Alamdon Kachetok Tang Do Anta Kapachun Pameji Apang Sodak Pen Tesong Pon Nangkok Poputa Hansia Sangho Pen Pachinitu Ini tu mai ahok lo kedamtang aningkan ini tu ahok lo habit ini tu tukong ingnam ajo ini tu kido di timing phat ini tu Police Army pen itu putot itu cingtang dasi itu ahok lo itu cisong bang bom pen itu pini itu cisong bom pen itu putot itu MOS pu alam ton itu citok si itu putot citok wai pis tami itu pan bang sarkar pen itu pan nikirap mate nikilang pon puta ave tapi istami ahok lo ti habit bom hustami Kiti ke yang tu lo mana korti Inggris korti stami thilo Inggris stami thilo stami labang so kiti ke ni tu pan akirap pentami sarkar pen kawe asi ni tu panggil thang nak akirap ta belang labang so sarkar pen ni tu stami ahok lo ni tu kirap ave poe phi stami ni tu pan ni kelang ponji stami Karbi Anglong Autonomous Council Kijapon CM EM MP MLA tu mesti ambil itu mah thang nak kerap ta ave lam lalu tu hipeng MOS kecetok labang salam thegala pulo nilitum MOS cetok det pen kuan ma sarkar pen nilitum aphan RD nangki pipo nangji labang so bang nilitum cetheglong le la pen nilitum labang so karbiak he akisung pijok nang pu labang so hemprek kang thim ka chisong ji pu labang so kapelong ji aphan po galong ka chisong Ong dung riso yang atum ahemerit pen ciusi apia po pen ciusi habit tukong ing namajo dosi nilitum hele kaman pen sarkar panci song lo lapen alang litum nilitum aphanang phalo nang litum habit tukong ing namajo ke do pen ke lok pen ke nang litum ke cisong nang litum chunche lasi bonsama chatai long nang litum wangon pu pen nilitum surihini ra krisi aningkan nilitum sarkar pen lamdon chitok lo labang solam don ke setok pen ke nilitum aphan ko anma nona PRD nange donang ji labang so RD bang nilitum ave kiti ke yang atum aphan punon ta kerap kawe la pen nilitum aphan seta sarkar pen kupine kereng yawar sai puta nona mat ke nilitum che theglong lela la pen la party hin pen aprang BJP party punon la pen la non congress party punon seta me alang litum pen la UPDS kedar setum aphan jesemet pachelang ponana pu alang litum kamat hadu la si bang hini ki thoma phan council long ke pon dulo la pen MP ta ke mandu na tum da dulo la pen EM ta ke mana tum dulo la pen chairman deputy chairman ta ke mandu na tum dulo alang litum si je semer bang ke la claim rapet abang phi bang fu tuma phan ke chelang pon ngi bang ke alang litum phan si adai to ke bang pilo seta alang litum pen ni litum phan ni ke lang pon ne kangin so pon ba kapre ka war sai nang ki pi pon nang ji pu ni litum pinier ni bang ni litum chithek don long lela la pen kaning ye dun ji la pulo ahok lo la Karbi Anglong along MOS 1 pen kuan manilitum sarkar pen landom chetok la pen tangka amukha bangke ongdung tangka nang lelo la bangso tangka pen abangke ahok pera bangke nilitum EV phik pen sikelar apot se la bangso avi phik ke muni de tumalong ke aviong se ave polote rengre achit hele do se ta aviong se ave lo pote achit heta ave lo apot sila ke V pen sikelar apot la non kachari bom sarkar atum jesemet tim karameng long kijapon kleng sarpo ke hai Dr. Tuliram Ronghang alangli labang so bang RDP pe menang ye pollo labang so tangka thang ba be use et po bang kalide nangji athe V pen sikelar tangka pinak lake sarkar lo ador so da ka V pen sikelar thang bang be kupine pu rong ro ki jui pen le labang so tangka ke long gali
Athe apia po pen COS mo pen ilipulo apia po pen COS si rong lu pen COS si bit tu kong nam ayugo kwana ki sung pelone ong dung ri so yang tum thilo phatek janglo la so nam pen sila bang so tangkana le pot thang bak be khoros tap et kalidat si Karbi Anglong paching thur nang phan si nili tum ke claim pot si arona teng pen iching thur nang ji la pen arona teng pen khoros nei la sila puson pulo tang te la son tangkayong si misuse et pulo te muni de tum ili tum Karbi khai tum avia phi kachi busita ale bedat Kedamtang pen ng anarani Karbi Anglong Labor Union pu sai chuti asom amahang nang thekpon det pen pininga ningkan an ke ingdeng pho Karbi Anglong Labor Union ningkan ni sekamai pi lapen teri pi claim bang arpu kachelar padosi mesen pen pachun po Bang somaya long kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Khor Singh Timong lapen Manja Branch President Sokor Singh Singla Guru Sir Vidya Singh Rong Piatum Chetong Dun Si Ingdeng Pho Ningkan ni sekamai padu Anparata Karbi Anglong Labor Union tiri Piatum arpu kachelaramai paman po Lason si Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Khor Singh Timong pen kaning je ponke non Karbi Anglong along sai chutikiatum akatikuk dokok titi Athe Hazira mate sai choklem tangatang kata jelong le ason dokok titi Lasilahaya long Karbi Anglong Labor Union sai chutiga song atun pen kachirab duna bangke akinang sotputa ningjepo Lapen arpu kimi kachelora maya long Karbi Anglong Labor Union CEC keja ponthuji aphan meipu Chandro Rongpi Dun Meipu Joy Singh Ro Kongchun Bang Biren Singh Kathar Rap Chun Bang Juna Singh Teron Dihen Rimbang Jit Singh Timung Pachatak Chun Bang Rai Singh Milik BD Sar Himari Terang Ajoy Rongpi Peter Tiswatum Pensi Karbi Anglong Labor Union Asong Kapangtang Ponchi Aphan Saideng Pon Itu lewar farman lewar pantang tema lewar cingrung di pelute 2 jam klem jam sini tu hai klem jam je pasti pini hai ko da chokar ni ikan ni ko ni da sar ni pini support ni ko te ini tum la bangso ke klem ke dami aputha Karbi Anglong sebelah ke situ lagi hai pasang itu sini tu lahai ke sebelah situ ni pantan itu lewar pangtang pon dah posting ko sok ni tu hai ke klem ke dami pinpen tu lahai ke cenderung la bangso mai long ke ni tu la lewar pangtang pon ni le pen lewar ni tu ke klem ke dam ni tu tangka tame bangsi ya ni tu dak lewar ko dak tame bangsi Sinon naman kini tungke Autonomous Council dak itu CM Mom dak Torturan hang nirpan itu board board nai lewat board chairman ang bidepan api di tala bangso itu rata kan untuk mebu kupi ini pini arja puno kasi kado kabe lahai ni tum lewat long facility ko pima kedo pili an development scheme ko pima langali Badan de ke musli puno yang sabun puno ke sila problem menang di anak ke kita lewat an ke payet puno di sini tu hai kamando di tala hai kamang ini dari calon bangso itu macam mana semua council long siap berkoordinasi untuk yang bangso kan dia di mengaji klaim tentang tapi itu bangso klaim sakan tapi dah promosi kalau coklat itu non lewar chok yang 2 jam tu tapi itu lewar CBS itu ji lepas non kiwangi mengkan surinya kalau ke itu lah boleh cikgu along ke itu lah kart tu dia tadi kart abe boleh Karbi Anglong ke klaim nong tapi lani tu kart itu tu masih lewar ke klaim nong jadi lepas dah diri tu order abe boleh dile order yang saya boleh siap ya order sabdong le yang sabdong le di department Karbi Anglong Autonomous Council pen start he phangcho long le long aron re pen kedo kechi aswatama phan kathali asai kedeng theka potha Karbi Anglong Autonomous Council aphan pherangkya maya long pen APHLC Youth Wing Central Committee pen kachoropo pherangkya maya long pen APHLC Youth Wing Central Committee Kongchun Bang Sir Singh Be Lapen Sports Secretary Vidya Singh Terang atong pen kapachinia tengke start he phangcho long lia long aron re pen kedua tama phan aprang pensi kathali asai deng et nang japot long
Sitamin non Karbi Anglong Autonomous Council pen Katharoli asai ke klem piapot jorolo. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen 6 schedule apothak seminar ki bipon thega pota jorolo. Aprangsi ke GI Kathar IAS retired aphan choronangji. Athe Guwahati High Court along case kachedan ke chenga hot sarthe phangcho aphan bidisore ki pidun thek lapen kachirab dun theka pota biasang hopen choro ponthu. Nilutum long ke bang apot nilutum nalutum achinian hoi pen rada phan mate ke theke ding atum phan kero ki pg aphan sei nilutum pini labang so press meet kena hanglo nilutum atumi mate tarik in ko rakho labang so chiklo aki hai sarthe phangcho along le along kedo aron reben kedo akiche so tum phan Karbi Autonomous Council atum eviction asai ki claim pot alang tum han churolo nilutum alang tum han churolo athema आज दिन क्लुई पेन निलुतुम APSSA पार्टी पेन सितामे सारथी फंगचो आलोंग ले आलोंग के दो तुम फान Karbi Autonomous Council पेन Katharli una jakong do 6 sidul arona ting pen ken kam chijor si aromre tumhan Katharli una jakong do ku ake hai jai Kathar nistame council phana batai chunuri lo pen rat phana me than bom sitame pena ana jakding lo council bela bangso sai kiding de sitame along le han phu phangcho sanghodung jai Kathar ki hai phan chingki si chitong si Guwahati aman kido high court along PIL case pilo jai Kathar ki hai kaping khap na teng pen alang tum case pilo high court long Guwahati high court long lapen aman kido advocate atum ki hai manas suruniya lapen arkoi inti Kathar atum labang so case abang chipiduk chipalak pen alang atum chisong pilo chisong pen latum arona teng pen 6 sidul along rialong lake longle phelang ahem phuke council long sidu high court pen same verdict pidelo halabang so a case ki hai det pen joksi atumi abangke sarthe phangcho along lelong kido akiche tumaphan council pen eviction asai bangke claim lo ahok pera bangke labangso along lelong kido tumaphan aron reben kido tumaphan high court an kidam nang jiki akinang ke avilo sidame Karbi Autonomous Council pen ki claim kidet asai ki claim kidet pena joksi high court an kidam nang ko lo te boy fit sita alang tuman ke choro nang ye bangke non case high a case high debt pen alang tu la bang so sai ki claim bangke arj din clue phi bustame ki claim bangke alang tuman choro ve nang ko la parta ningarong pik pen ke churu mi me alam mangke halo niltum APSSA mai phu aki high jai Kathar alang li nu text karabang alang li nu IAS retired officer alang li ke nu aron ka chinia ba hala so aron a ting pen rar phan than lo council ki theke ding dhone than lo hala bang so alam chini si pini rat thurpak si ka chi song ilutum theklong lo hala bang so ka chi song ajakong hala bang so ki than aron alam ajakong rat tum chini si thurpak lo laban high court long sitame aron ateng lang si ini la bang so asaya bangke Karbi Autonomous Council pen claim long lo lahalo jai Kathar ki ha niban ninje ber lahalo aron ki ingtangra laben ka chini ke jakong hala bang so ka chini jakong pen jok hala so aron pen jok si pini Karbi Autonomous Council tu 6 sidul jakong chi har jak long lo lasi ilutum chini lo ladak pen sitame 6 sidul ke lake ankang kher kali 6 sidul ke chodordi po hormu bali lake
det ki ja aron det ki pangri aron inglong khe ban kirai ko maron puge na dak banda isi an thek lang dang lo Karbiang long arat abang putin ta lake chinang puge lasi ajat punon council to labang so sai ki ding pot nil tum hin tum churu thuli thop lo lasong dak taxi sarthe phangchu along le long chot na puge lo non PGR VGR long sitame kada aron re pensi do thiblo hala sitame Supreme Court pen alam rai ke ding tang lo PGR VGR long ke do tu phan aron re pen ke do tu phan ke thali un lo Supreme Court alam rai avidet pustame civil along rilong ke kiche tu long le ke charai aron masi awe not only PGR VGR akaprek an class along lilong stame alang letum ke charai una jakong awe illegal settler butang dele tum klang dak loke ko pia pot sinta piniar ni anta Karbiang termas council tum PGR VGR long make thali direct ma har de sia question lo la sinil tum ka chunuri bangal halo hala PGR VGR long ke thali bang ke thali le deji afan pura non labangso sarthe phangcho along le long ke claim alo pot si halo ta claim nang pupo RG pa dingrat ningkan birat bangal ta chokchi immediately that PGR VGR long ke do tum no thali vek nai pusi nilo tum hin pen alang tum chunuri lo laben Asia lamang halo non sarthe phangchu aki hai tu non dak ala don tak thali jok lo potsi ki che tum ala to ko pine target ta det hai mine pine ka pherias on ta hai mine rasi Karbiang autonomous council pen ala tum han isi protection of han kelang dun ta akinang so dolang pusi ni tum mathata athema tumi ka thali hut pinaan aki che tum lam chunu la hai kan ye ta tum thekam long lo lasi Karbiang autonomous council pen halas ta me ala tum lang char Phaikuni ni phain kora trokarani ni hang donsuri jutang aklam japra lang swalong purthimya kemang mate methanga longle methanga hemphupu athe pian pen Karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram longhang deng pen longle pota akejoy pen keronpo lakha pharui siranar ke bukazan LAC aparman ni hang donsuri jutang aklam japra lang swalong akejoy pen pota keronpo Lasonsi, Jaime Kalong Aluhi Sarpuaman Pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang, Manpeng Aluhiaman Pen Deputy Speaker Dr. Numal Momin, MLA Dorsing Longhang, MLA Bidya Singh Ingling, MLA Rup Singh Terong Lapen EMMAC Board Chairman, Lapen VDC Chairman Anparta, Manpeng Kedoket He Kedingatum, Chatongdu. Aduntu Constituency Trok Aparman, Borjan, Bukazan, Sarpothar, Deopani, Nilip Lapen, Duarbagori, Bangswang Pongpen Karbi Rongbarim Arongara Raphan Tong Sikot Pen, Bangkep Aparman Pota Kejoy Pen, Keron Ponalong, Rongbari Marat Doan, CEM Dr. Tuliram Longhang, Team Karbiang Long, Anparta Karbiang Long Autonomous Council Aphan, Aningak Long Pen, Kachoro Pazirpo. Bukazan Pen Bisnu Lecture Report, Cut News.
Tang tipini Karbi prime time birta bangke kang toniklong kadoka vetame 2 me thak me kurwang thu.